Gĩikaro-inĩ kĩrĩa gĩtabanĩtio nĩ komishoni ya ũiguano bũrũri-inĩ, Akenya nĩ morĩtio gũthingata thayũ ona thutha wa ithurano. Komishoni ĩyo ĩkiuga thayũ na ũiguano ũrĩa ũrarĩ ho hĩndĩ ya gĩthurano kĩhĩtũkĩte nĩ wagĩrĩirwo kũhĩmbĩrio ona ithurano-inĩ ingĩ ciũkĩte. Tumeona ya kwamba tunaweza fanya uchaguzi, we can politic, we can vote, tuhesabu kura, tutangaze, and we remain peaceful as a country. That is what we saw in this election of 2022, and that is a milestone in the history of Kenya. In coming elections, this is going to be our example. Gĩikaro kĩu kĩrĩa kĩrehete hamwe anyiti itemi kuma rũhonge rwa ũgitĩri, ikundi cia mũingĩ, atongoria a kĩndini o hamwe na atongoria a ũteti. Anyiti itemi acio nĩ meranĩire kũrehe Akenya hamwe rĩrĩ andũ aingĩ marathiĩ na mbere kũhonia nguraro cia gĩthurano kĩhĩtũku. So unaona, mimi sijawahi kuona uchaguzi watu wanafanya post election healings. Hii ni kumaanisha kwamba roho ziliumia sana, hata kama watu wakupigana, lakini tu niseme wanafanya kazi nzuri. Bila amani hakuna maendeleo, bila utengamano hakuna maendeleo. Mimi nawaomba viongozi wenzangu ambao tumekuwa elected, tuunganishe wa Kenya, tuunganishe wa Kwale, tuunganishe kina mama sisi tukua tunabaki na ile hasira ya kisiasa tukisema wangu walikuwa huyu na huyu si wangu. Tunataka tu encourage wa Kwale wote wajue yule amekuwa elected kama governor ndio governor wetu, yule amekuwa elected kama president, so that we can see Kenya in a move in one direction. Komishoni ĩno ya NCIC ĩkĩranĩra nĩ gũthiĩ na mbere gũthuthuria na kuoera ikinya andũ arĩa marathiĩ na mbere kũmemerekia mĩario ya gũcogera ngũĩ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Rũhonge rwa ũgitĩri kaunti-inĩ ya Kwale rũkiuga nĩ rũgũthiĩ na mbere kũnyitanĩra na komishoni ĩno kuoera ikinya arĩa mekuonekana na mahĩtia. We have a cohesion monitors, what we call cohesion monitors in this county. There are people here working for the commission who are monitoring that. And so very soon you will see so many cases of hate speech in court. Our cohesion monitor might even be in a member of those groups. So as people misbehave, they will find themselves in court. Tafadhali sana, hizo nguvu ambazo tunazo, huo ujuzi ambao tunao hata wa kutumia mitandao, tutumie katika kuangalia masuala mengine ya kijamii ambayo yanakandamiza jamii yetu. Jamii yetu ina masuala mengi ya dhuluma za kijinsia, ina masuala mengi sana ya elimu. Tujiondoe kabisa katika hali ya kujibizana tena kwa yale ambayo yamepita, tuingie katika hali ya kuijenga kaunti yetu. Malengo ya serikali ni kuona kwamba kila mtu anajihisi kuwa Mkwale. Haijalishi wewe ni kabila gani, hiyo mambo tulisika. Hatutaki kuona mambo ya kabila hapa kwa sababu ndio inaleta tetesi. Pia wakina mama sasa wamepata nafasi ya kuongoza. Pili, hatutaki kuleta dini kwa mambo ya siasa. Hiyo inavunja heshima na pia taratibu za dini. Tunataka kama ni dini, watu wanakuwa kwa dini. Kama ni siasa, inakuwa ni siasa. Handũ-inĩ ha Inooro TV de kaunti ya Kwale, njĩtagwo Lawrence Ng'ang'a wa Mwangi.